Ke Jingpule na kitab BANYNGKONG jong SYIEM. Kalenong ke bakat pra ke dekot ba arpau hadu lai pukendai. Kumta uaham ulakot iki pa Israel baro bat ula lum lang iki nong itu lupa baro halum Karmel. Dew Elijah lawan hajan ki pa iba baro bat ula ong sakat no pidang ya deko apedeng arjingmun. Ladau trai udai ublay buat ya u ladau day bal te keyboard ya u kipai ba baro kim shem jubab wat shikentien hang tau Elijah ula ong hakipai ba mga tang nga marway ngadang sa unang itu lupaw try Henry kinong itu lupaw bal jin saus pa san phongod ayangi arteli ki masi kertong bat ay kinjit way masi kertong yaladi nang ta ot tukra tukri ya u bat bo ya u halor kading yam klem aiding ay ngaru ngan pan kre ya way pat umasi kertong bat ngan bo ya u halor kading yam klem aiding ay nang ta khot kerpat iki blay jong phi bat nga ngan khot kerpat yaw try utaw blay ubajubab dakading utaw day blay basisya kipat baro kilaya jubab kata kaktien kabadai Dewi Elijah ulaong hakinong itu lupa ubal jin engkong mapi uway umasi kertong bat penkre ya u namar ba pia bun nang ta sakot kerpat iki blay jong pi Henry wat aiding ay ya u kumta kila shim yu masi kertong bal ai haki bat kila penkre ya u nang ta lakot kerpat ya kerteng ubal hadu dang step hadu shiteng sngi kiong kobal to jubab yangi Henry shem yo sngew jingkren bat shem don bajubab kila kenti saudong kata kaduan bakila tei tienda shiteng sngi u Elijah ulaken iu yaki uong hada pertajam namar udai ublay le se udang bun kam ne udang lej road ne udang lej jing lej ne udang yo thia panban badai banda kersiu hang ta kila perta kham jam bat kila tar yala de kumba ki jumlien de ki white lam bat ki sum hadu banda tuj dakas nam hakamet jengki namarba lapalat shiteng sngi kila kaang shla hadu kapor jing terwa jing kenya Henry don bathi don bajubab don basalia te kumta u Elijah ulaong hakipai ba baro ale sya jan jonga bat kipai baro kilaiwan sya jan jong u ula shna pan bahaya keduan utrai kebala tua u Elijah ula shim khat arteli kimau kat kum ka jingbun jong kijat kikhon u Jacob how bau trai ulaong Israel kan solong ka kerteng jong pi da kita ki mau latei keduan haka kerteng utrai saudong keduan ulati saka kharai ka bahe kat bangyam ar sintheu usumbai nang taw labu renti ekidingyam bat ula ot tukra tukri masi kertong bat labu yu halor kidingyam ulaong pendap saw teliki khiu da ka nang ta sathe eka halor kajing terwa thang bat halor kadingyam
nang tau laong le kumju sa shisien bat kila le biang sa shisien nang tau laong le shu sa shisien bat hakasien ke balai kila le kumju ka kala toy saudong kaduan bat kata ka kharai kala dap shon da ka habala dei ka por jing terwa jing knya ile janong itu lupa lawan hajan bod laong atrai ku bleu Abraham u Isak bat u Israel to pen I menta ka sngi mamelong u blei ha Israel bat bangalong u shakri jung me bat bangala le yakine ki eke baro da ka ktien jung me tu jubab yang aku trai tu jubab yang bau neu paj undup te ba me dei tang ma me utrai u blei bat mela kring biang yaki do nu jengki mar kom ta ka ding kalawan hiar mar kalabam do ik jing terwat hang yaki ding yam yaki mau yau khandeu bat la julia lut wat ya ka kabadon ha ka kharai haba ki pai ba baro kilo I kata kila dem krup bat kila ong utrai udei ublei utrai udei ublei kaktien jong utrai ka Jingpule na ka gospel kat kum MATHEUS kalanong kebasan kadekot bakat nyeu hadu bakat kendai wat tharai mengalawan man pendu pendam no yaki an Moses badi ka jingkai kinong itu lupa ngamuan man pendu pendam yaki Henry man penbiang janai yaki ngaya thu shisha hapi kat badang sa ka beneng bat ka kendeu enom pendu wat iwe dak red jong ka an tat ndala pendep baro namar kata jarba penkhen wat ek hukum ka barit tam bat uhikai kiwe ban le kumju enyew ye u barit tam ha ka hima beneng Henry jarba kongo eka an bat bohikai ban le kumju unlong ubakrau ha ka hima beneng ka gospel jong trai